je rero singasanga abasaza bari gukora ibintu ibingosi bya bindi ngo bya Bface Bface yatereye ivi muntu nzenya mu ikazi muri jardin ndaki amari yagiye muri jardin ahantu nzenya kwa muvayo ibintu so rero ibintu rero ari umutipe bita Mutuzo afise studio ikaze vyatari kuranga mwijebe ku etage ngenda yuko ari waza gutera ivi cyangwa umukobwa ari waza gutera ivi gusa kandi gatipe bita Movit bisa naho gatera ivi so rero nimba hari umuntu yiteguye ariko araraba kino kiganiro nuko nyene nagishira ku nyene byasaba cyanza cya kwakwanya Mutuza hejeje tuje tubasohoka kugira bakoresha ibiboro so rero iyi ni Star TV je gituma naje mu biboro vya Mutuzo abanege nyene sometimes bahora bankuraho muta muraziye hari nyene mbora nk'akantu z'aga spotlight bakakantamwo bafise nanuze narenze shaka kugura hari umuntu yayinyemereye niko ndacoresha so rero bamita Mutuzo mu bosi muho yaje avuye ruguru bavuye ruguru mu gushaka inoti abopfa akandi gatibe bitatoni ngabona kamfata kigo bava hamwe ngutera amavi no guhonga nabambere so rero hari abantu benshi muko murabumva amacho batamwe kuza abashitsi rero je gituma ngira mfata no video Mutuzo bisaba ko video ndayipostinga ku buryo agiye gutera tundi mukobwa aca mugira ati we twarakubonye kuri Star TV ashatse twarakubonye rero abakozi ba Star TV agakamarize ko ahantu twigeze kujya bazana bene tuboro duto ndakiba ndakaza mu ijoro kakaka neza akaravuza ati ndagatwara cyangwa ngo bakose zimurazana namwe mu bana utazagusubiza so rero hano turabona hano handi akuntu byanditse kandi hano umukobwa ashatse yo bipukuko akuriya mukobwa atereze umuhungu ntabwo abarije umuhungu ni bakwiye gutera abahungu ndagihejeje ubunyene mu ijoro baciriweko baca barisha n'amahera menshi ngo baciriweko so rero umuhinga mu byo kurira indege je umu ambassadeur Starboy de Shira mu diplomate ni nama ngiye kwita baba diplomate ageze mu kibanza je barampamagaye kuvuga ati Jesse suri nyumuko mungakeye ibi bisaba yuko tuyipostinga video aho umukobwa wese amubonye mu muji muri ville acha yirwa ati warateye ibi warayijiji so amazing day, amazing happiness. So ngo nabivuze ndibaza icyo nico kibanza nubwo ko cyateguriwe mu igikorwa cyo no munsi nkuko nabivuze umusore wacu Mutuzo agira atera icyo bita ivi rero nimba mutagira abanyu mushobora guterera ivi mihangane hari ukuntu bakunze kuvuga ngo urumuhungu ntavi woterera umukobwa ivyo mwabibonye hehe babaroze ivi umuhungu arashobora kuritera mu gihe aritereye umukobwa akunda ivi umukobwa arashobora kuritera mu gihe aritereye umuhungu akunda reka rero mubereke ngo araje surprise araje ariko arasa So ivyo nariko ndavuga nibaza yuko umwana aho nibaza ko umwana aho ijana kwijana kwera ko je ndakunda abantu buri abantu ahura cyane abantu ntahuza bakumva iri Star TV 257 nanje ndi mu bantu bari batumiwe muri yo surprise yari igiye gukorerwa uwo mwigeme mubona ngaho asanzwe ari mu rukundo no musore mubona bita Mutuzo nibaza
abantu bakomoka kuri Bface cyangwa abantu bamwe uyu nabonye Bface ariko kumushimira ngo hari mu bantu ngo bamusapotinze rero nawe ateye ivi akwirikiye boss wiwe kabisa. Nawe arariteye. Utera ivi ntabwo ari bibi, si bibi kubera ko utera ivi umuntu ukunda. Ikibabaje ni guterera ivi umuntu atagukunda. Uzi gufata ivi ryawe ukaritereka hasi ufukamira umukobwa ugasanga ntabwo agukunda, usanga bitoroshe. So bino bintu rero ibi ni ivy'igisirimu. Ni ivy'igisirimu. Ni ivy'igisirimu cyane kubera ko gutera ivi ntabwo biri hasi. Rero umuhungu gutera ivi akariterera umwigeme akunda ntacyo bitwaye kuri jewe, ndetse n'umukobwa guterera ivi umuhungu ntacyo bitwaye kuri jewe. Gusa ikibazo kenshi byaba bishika umuhungu akaba ari watera surprise umukobwa ugasanga umuhungu ni watera ivi. None uri umuhungu kudashobora gukora surprise yo gutera ivi ushubwira umukobwa aje muri surprise ngufu, kiragoye cyane cyane cyane. Kubera ko umuhungu ni waba yabiteguye, kubera ko bari we yaba yabiteguye, uza gusanga nyine mugaho ari umuhungu yabiteguye aza kuba oblige yo gutera ivi. Kenshi iyo umukobwa ateye ivi hari gihe usanga umuhungu yabiteguye umukobwa akaza kaje usanga umukobwa ni wacafukama, cyangwa ugasanga ni ibintu bapanze nyine ko bizoba tu, ugasanga umukobwa arahaye icubahira umugabo, ugasanga umukobwa avuga ati reka je mfukame ntacyo bitwaye. So nibaza yuko ibintu nk'ibi byo gutera ivi ni igisirimu se ibintu bisanzwe guys. So reka rero ndamwifuriza imyiteguro myiza mutuzo n'umukunzi wiwe. Aho tuzomubona mutuzo ari kumwe n'umukobwa ebana zovuga ati musore warateye ivi, umukobwa nawe tumubonye ati wa mukobwa waraterewe ivi kabisa. Gusa byari biryoshe, by the way nararyohewe naranezerewe, barananzimanye neza abakunzi ba Star TV nari meze neza. Nabandi bamwifuza gutera ivi muzoze murampamagara, ariko ayanje muyashira pembeni, kugira twese tuwe mu vyunguka. None nawe ntuba wateye ivi ntuba wonguza umugore, nanye nze n'umwunguke. So mutuzo namwe mu basaza afise studio nziza nkuko nabivuze, afise mezo isanzwe ikora amafoto, ari umutuzo imprimant ibintu iki hano musarubatse gwe bakunze kuvuga ati rega iyo ufise imigambi myinshi cyangwa ufise ama projet ukora hari guyashiramo umugore nyine akunguka kaba meza, ariko hari n'igihe uyashiramo umugore shafite umwaka akayahonya nyine bikaba nabi. Ariko abatera umwaka ni bake kwijana. Uko biri kose rero nuko reka tubandanye tumufelicita tumubwira ati umusaza imyiteguro myiza, tumusaza imyiteguro myiza cyane niyo tukwifurije cyane. Imigisha myinshi nivyo tukwifurije. Utabukwifuriza nawe uramwihorera. Ubone Satani arashobora kukwifuriza ibyiza, Satani akwifuriza ibyiza bijanye n'ibibi, kandi inyuma y'ivyo byiza bari bibi bikomeye cyane. Jere ndabahezagiye. I bless you. My name is Starboy the Chief, Mr. Recorder, Mr. Meet, Mr. Kimararungu, Robin Town, ubeshi umukozi wo mu nzu, Mr. Fashora afashije. Ariko ahani yari bwatera ivi ebana yarakimuganiriza gakenya agira ritikure zina ya Mungu, ritikure papa. Umuntu umugore n'uwawe, umukunzi n'uwawe, araritikuye pe kubajiza akoze mu mufuko ari gukura yo bag. Yari yateguye umusaza ahagira mwambiki ugiye ku umudamu warakubita urutoka shirati tamwo numere nka wa wundi yifotoza caduza urutoki guca oya ari kumwambika impeta. Amaje ati nyine will you marry me? I want to marry you. Oh no. I want to marry you. Oh no. I want to marry you. Oh no. Mutuzo rero tumukomera amashi cyane. Musaza arabikoze. Aya na amashi yiwa hawe na Star TV. Abakunzi ba Star TV mwese nitije amashi yanyu. Nitije iki amashi yanyu. Haraheze gutera ivu umusaza ari kujya gafoto musome nyene
urukundo ruraryoha ariko rurabiha iyo uronse umuntu atagukunda kugumiza muri stress aguma kubabaza aragwanye mu nda sasa ahosha kuva dite ukuntu baberanye hako biboneka ko bari bamenyeranye ukuntu kora ukuntu umukobwa yinjiye nta ryosozi yakoroye umukobwa ariko nimumwita bitari byo abantu turatandukanye arabarira bafise amarangamutima yo kurira aramusomye twaci tumubwira ati musome kandi urabe amwonge kubadi daso rero ibi bintu yabiryoshe mbwa mukobwa ntiyigeze akurura muzuzi ariko ngo ubwoko bw'iwabo ngani bukora muzuzi cyane ngiye nshatse ndarira nubwo atacuma ndiko ndakora nibere mu gitanda narinde umukobwa korora iryosozi nima hano navuze ati abantu muzanga mwateguye ibintu mwamubwiye shaka kwa mwateguye ibintu mwagize iki mwari mwamubwiye cyangwa bakabitegura nabi akabimenya gusa ntabakema kikawusha Félicitations brother and my sister muze mwubake rugume I bless you